Litial reanacuan. Listolbal utlishnahual salisantilhu nokoshkechistawal ru lisrahom di Dios chiris listenamit uchan ru listialalil reshloqoninkil. Sa istolbal lisantilhu utsilbal sa nakakretal nakanjun lihu linasholob ripshkones. Denaw litial utlitial ta ajabang kere. Denaw litial utlitial ta ajabang kere. Denaw litial utlitial ta ajabang kere. Sala kulbal salit solok hain. Hunkamo kujik nakatawqib chishnal ebankil likchabil exilal linachal salisantilhu. Yokochak chiatinak chirish li hilobal kutan sábado. Churuli hunkamo kain yoko chishnal ebankil o ship likok nalep li angel rushke balsaah. To atinak chirish chanruna keblish enep hebah pabanel ke ilan ut ke shok li hilobal kutan sábado. Hokanahwi yoko chitsolok chirish chanruna kebli Ralals kaholi Dios rerosohikeb likutan de shokahkwili hilobal kutan sábado. Utrenaktorake salitzolokain yoguahuichi atinak chirish chanrunakta shokmank li hilobal kutan sábado sa li chosha. Okanak kauresia kui kuan klasan tilhu chinakochbenik chisilbal risa chiruli hunk amokain. Nikela bokbal barki kuankat kui shulubangil hunk amokakla kuilobal renaktoti hok utkatiki lichabil solokain tihonko atqa Dios naqabantiyo siya kwen naqsalihu kamo kain katoon kuchiqe chi kutsok rikinebe blah chabil abinel udugyalah kwe blah komon hebni korosh beni salihun khunk reblah tiol esilal salihun kamo kain naqataw nalibak chirish li hilobal kutan sábado shaqambil sala loklah atin beresile kakaush rikin la santin musiq uchwa hunahiq sa hun litzolokat Dios. Eskabala kolali Jesús nekoti hok hokang tashak. Amen. Hokang takala tinarokil katikibi litzolokain chirish li kutan sábado. Takatikib shnale bankil charu naqshbene beblah pa banele que eskelis chol chi ilang salihilobal kutan sábado. Hokang takal. Nagotosh kotubala akweli hu Hechos capítulo 13 versículos 14 ut 15. Y con la santil hunik ela bokbanak chasikak renak takatzilrish chanru nakibshbene blah pa manel keshkelish ochi ilang salihilobal kutan sábado. Nashchebiqeli versículo 14 chihokain. Ut ebaan que el perge ut que gulak Antioquía sa shtepal Pisidia sali sábado que oxalich utlebalka ut que kohlak. Versículo 15 nashcheque ut nakirakek Shabasinkil sali chagram ut ebli profet eblish beinil lich utlebalka que estaklash chebal reb es kasqitzin kui kwan keratin re shkwaklezinkil chole britenamit cheomak ani yokochi atinak chiris charunak que kulak aran Antioquía ut Pisidia lah Pablo keretan Rukutan-kil keskeshol rulaninkil heblah pabaneleb relistepal Antioquía re Pisidia hun kutan sábado. Hokan tzakalatinraro kil ho eblish beneb lah pabaneleb nakanaunak salishkutankileb honak chakrambil saliratin y Dios ilang sali sábado keskahkulichol chishokbal li hilobal kutan sábado. Nakotash kuchabasinki chikakwe hunli esilal. Salihu Hechos 13:44. Que arinyo cochis tawal lishbanuom li apóstol Pablo. Utli versículo 44 nascheke chihokain. Salik sábado hunchik. Kech utlak kachinchik ma chishunili tenamit chira binkiliratin Dios. ¿Qué más rectal? Hebrish bene blah pabanele. Nekech utlak salihilobal kutan sábado. Salik sábado hunchik chan kech utlak kachinchik ma chishunili tenamit. Naubil sa kanak ni sábado alikutan krelo kuning sa eblish tiempep chak eblish bene bahpabanele. Sa lish tiempep chak li apóstoles. Chirish nakal di Jesus akiko o sa lichosha. Hokang takal rahlal sábado. Atin raro kil nakakere tal naklak Bernabé utlak Pablo. Keskerish chol chiruranin kil hunghung chichut de balka sa sábado. Eblah pabanele.
Keshnawa anak chius aran keshutla ut aran in kelo onink. Hoganak lihu hechos nashkut besichiku. Na liqaqwa Jesucristo aksko ochikan salichosha chirish nak akitaqe nakiko o salichosha naqekereta naqhebli discípulos anakwan apóstoles six kabae keshkeshol chishka chankil chi ilang chi shokbal chi roshloqinkil lijilobal kutan sábado. Nakotavsha sinkichi juli esilago esalihu Hechos capítulo 16 ut versículo 13. Naschieque chihokwe. Ut sali sábado kol el xalitanamit ko ochire hunima shbanak shkak oshla na aran na ushk litihok ko kohlag ut ko ok chi atinak rikinebli ishk ut ak shechutlak aran naklach Pablo kikulak seliste palebe la Filipos na kikulak aran kol estaurib rikineb hunchole bah paba nele bahkwi Habana neblah paba nele bain mak aiblish chutle balka. Chireli ni ma ke kwepchish kulbal honakchi ilang sali sábado. Hokang tsakal. Lah Pablo naschena kokulak Filipos. Ha juli colonia kwan krubelsh kwan kil Roma. Uchnimal ruli denamit stepal Macedonia. Sali denamit ha anko kanak kuib o shipkutan. Utsali sábado kol el sali denamit ko ochire hulinima shbanak kakoshlana karan na ushklitihok ko kohlak ut ko chi atinak rikinebli ishkli akechutla karan yo akwi chi qabinkil huli ishk shli diaskawa chalenak chak salitanamit tiatira na achin kakipon retik ut pa panel chanak nastiel apóstol Pablo arin atinarokin hebli como narin ninke ilan ninke kohlal ishol salihilopal kutan sábado. Yo cochis que val reital lichu ameb lishbene blah panel. Huchik lesil nakotaush ko la kweli nakataus alihu Mateo capítulo 24 ut versículo 30. Hay juli profecía likishkos li qaqwa Jesucristo reristenamit anak litenamit Roma di shek litenamit Israel. Ut li qaqwa Jesucristo salihu Mateo 24 kishcholop chirueb na jokanta kulmanq. Hain Shakabamil Hun Chiabil, Salichia 70, en el año 70, Chanak Nachaliman, Sakashlan Atim. Arin Salihu Mateo, capítulo 24, ut versículo 20, li Jesús Kishiere Hebliteramit Israel Chihokain. Chestihok Renak Lerelik Inka Chikulmank Sahabalke Chimoko Sasabal, Chanak Kischeli Kakwa, Jesús Hebliteramit. Hunalik ilbilchak hohun hilobal kutan. Nakanaw nakli elelika in lisnimal railali kishkul Jerusalén, kikulman salichiap 70. En el año 70 na yaliman kere naklitanamit Roma, kishmushu hunahkwaru litanamit Israeluta in, ak chakawam ilchak sashbenak takulman sali año 70. Hawani Jesús kishiere naktakulman ka inchushbeh. Que yeman kre chestihorre nakinkata shak takulman. Sa hawal echimoko sa sábado. Kaud nakli sábado, shmanaka hunkutan li mukotyo kep takakwi chiroy beninkil rah nakte take ko nakte tocher, shmanaka hun hilobal kutan. Hawana li Jesús nasnaw nak 70 años chikchi ubeh, tokta shokman kli sábado. Hokang takalatin raro kil nakekereta li shbene heblah pabanele, nenke ilan sa li hilobal kutan sábado. Mahun hunakrah li rakalarin sa risantilhu li tischerah ke na ke ilan sa hunakrah chiklikutan shakabambirah shbali Dios inka nakanaw nak sarisantil chakrab li qaqwa Dios jebil nakwa hunkutan re ilang utan hilopal kutan sábado. Angel runakla ochika hunilo tosuk iqsa shbene bishchokeb lah pabanele. Ut takabanu jolekeshbanu hebli shbene blah pabanele reli iglesia primitiva na cheliman cre hebli religial likeshkul li doctrina reli evangelio si sacreru. Makash mushula li doctrina keshkul. Han tsakal li sheil tsakali atini keshkul haane. Hokan tsakal reiru keshbanu. Chalenak shokshi numek li chiab, shokshi numek li journal. Shok chikchi mushman kru li doctrina. Unak mushman chikru li esilal li chapil esilal li shakabamil larin saliratini Dios shalman chikru li kutan. Abanani ratini Dios hunelik ki shakab chak
ho mandamiento na kuan kutan re ilang hani hilobal kutan sábado. Anak kuan kakekretal chanrunak heblah paba nelebre kutan kile tentote ilang sal hilobal kutan sábado. Okanak salihu Apocalipsis capítulo 12 ut versículo 17 nashke hun liqabokbal restilbal rish lishtenamiti Dios reeb lirosohikebli kutan ut nashche jihokain aran kichal shosqil linim la shul sashbeli ish ut ko o chishtialbal shmetz eurik inebli dalash kahol ishq li hokial chik ke kanak ha nebli neke pa bankre li shagrab li Dios ut nenkesh ulas ashchol ishcholobaom li Jesus atinaro kil sarosohikebli kutan Juan junitenamit shchut li Dios ut litenamitain naroshloqi li santil chagrab li Dios ut nakanaunak li ka mandamiento li ka chagrab nankoshbokchi ilang chali hilobal kutan sábado habanan Juan juli hosqashul li hosqashulain ebish metzeu shbanachtsa tishtaqe hokyale bralal skaholi Dios chanserosohikebli kutan aniat qebni ke shokok de li laheb chi chagrab ut ningeskelish o chirish lish olo bahom li Jesus hatinaro kil keretal hijos kashul kandarah nakta shok li hilo bal kutan sábado inkandarah lachtsa naktat ilang sali sábado aut shbanak nashnam nakahun kutan lina qaqoshlok ikwili qa Dios barku nakahultika ku nakwan hulah yopte sinel barku nakahultika ku nakwan hulah kolonel sali hilo bal kutan sábado habanan nakanam nakan challenge naktir kutan hunelik narataw lokoni kahkwi udarah nakta lokoni udash kwaklesiah kui junish kutan renak lokoni rahru abananin ka liratini Dios nashkut besichi kuli sábado renak qatawqi resh lokonin kiru lah kolonel utlah yopte sinel nakanam challenge salicho sha kiratawrah chunlak ashkohri bali Dios u challenge khonaqwan yochi sikbal charu chunlak ashkohri bali Dios abanan mukotaruanta Bueno, Dios Dios nakwan iratin rikin nashteli kilobal reske bareta nakwan kutan shaqabambil shbani qa Dios. Hokanak na ahman kuyuma tinarokil honak nasili hu Apocalipsis 14:12. Arina ahman krush kuyume blisant arina ahman kuyuma tinarokil. Shbanak lipoyenam lishtaus taqoshnale uchkere dalchan rutruk bachru iratin Dios. Shbanu chikan udna bal chikani poyenam shetanesa libalak abanan chaahrah suqi kuchikchi ishbeh shbanu kilige shbanu hol iglesia primitiva shokwali hilobal kutan sábado kwang sutnak li qak angel kwang sutnak li qa privilegio truk taqache kwang sutnak kachi creeruli angel nak eman sa pensa limolam barkinoko tsaqonqui inkano kosh kanam chirach abankilqi Res tikibankil, shu aminkil, ushchalbak sailali hilobal kutan sábado. Atinaro kil. Hokanak na ahmank kuyum. Nahmank kuyum. Reshbanunkil inarahli Dios. Nasheli hu Apocalipsis capítulo 14 versículo 12. Arina ahman krush kuyume blisant. Ha nebli nigeshkesh chol chirish lischagrabli Dios. Ut chishpabankil li Jesus. Linigeshkesh cholchan. Chirish lischagrabli Dios. Hogan raro kil ilang sali sábado kwang sutnak choke re le kakutan kile benakwan kwansh kakwilal kwansh ahkilalil habanan li Dios chechi iqenak mokokahune sakota re baroso hikebakutanay huneliktos ten ani reshbanun kil lirahom hoganak li hunhun chirakalain cholchoru nasheqenak li iglesia remanente li iglesia rebli rosohikebli kutan li iglesia li tishkesh chols pabankilik chagrab li Dios utish olobaom li Jesus ha ana andi iglesia li nashok chish khunili la heb chagrab utnashkah kwisa li hilo bal kutan sábado atinaro kilan kanau nak la heb chagrab muko belepta belebrak timpab hunin karachtin shok honak la heb li chagrab kwa shaqib timpab utkwib tinqet inka li chagrab la heb sashna Utlich iglesia li Dios rebli rosohikebli kutan halinige shok li la heb chichagrab uten kwansa li sábado sashchi. Hokan tzakal. Habananza li hu Apocalipsis capítulo 13 versículo 15 toxali 17 nashcheqenak li sábado haanak hun kutan
Litish hachruem. Heblinigeta kenkre hebli Dios. Utlinigeta kenkre helish kwankilalachtsa. Li sábados a los huikebli kutan a anjunkutan. Litish kut besi. Aniat keblish tenamit li Dios. Ut aniat keb. Liteshkulire talil li hos achshul hain. Hokang itzakal. Sa los huikebli kutan. Kwan jun. Nim la chalok u chirish li hilobal kutan abanan la o. Rikin kametse mokoto. Kachalta kurik ineb. Heblinike etokre li chagra. Li Dios ta sumen kuchil. Sa ebli kutan kebhaan. Shmanak la o anak kwan. Yo kochis chal balikake. Shkablan kili kapapal. Chirish li santilhu. U chirish li shlaheb chichagrab li Dios. Hokang zakalatin raro kil. Koh li kachol sa li kapapal. Shman hana anit iwa milarin. Saliratin ni Dios. Hokan, laro nagkakausla chirishain. Sinawanak listenamit ni Dios. Ta ilang ti shok li hilobal sábado sa rosohikep likutan. Ujiske barektal nakli sábado haanak hunkutan. Lita shakabamank. Ho retalil. Aniatkep. Liralal skaholi Dios. Ut aniatkep ni nikatakenkre. Lishik nika ilokre li Dios. Anak kwanten to nakakaure sikip. Shbanun kil. Lirahom li Dios. Ilang sali sábado. Anak kwan ako tau shik sa li rosh shakal li tsolokain. To atinak chirisharunak. Li sábado. Ta shokumank sa rosohikep. Likutan ut. Mokokakta kwe sa rosohikep likutan. Ta shokumank sa li ak chosha. Ut sa li ak ruchichoch. Li tishtiopte si li Dios. Okanak li sábado. Hanjunkutan. Linaskeke li Dios. Mokokakta kwe reb anak kwan. Mokokakta kwe reb chak li disipulo. Reban chishunileb. Hokial chik li chia. Linenke kwan. Ut moko angel tarunak. Te hoy benin krakikin. Shaksholi sábado sa chishunil honal. Makashtik lahik makarosohik. Ilang sa li hilobal kutan sábado. Shbana honak kwan kli Dios. Ta kwan kakwidish laheb chichagrab. Ut li sábado li nataumankaran. Hoganak salihu Isaías capítulo 66 versículo 22 ut 23. Sahun uzujimbil atin li profeta na shakab chiku chanrunak sali chosha sali choch li tishchop de siri Dios chokakwe uchokwe ta ilang li poyenam li queen hut li ishq chishunile sali kutan sábado. Nas cheke chokain. Honak li ak chosha ut li agru chichoch li tinchop de si Kwan kep chiku chihunah kwa. Hokan kahkwi te nau lera la le kahol ut le kaba. Chanika kwa. Rahlal pochan, rahlal sholahikpo ut rahlal sábado. Nashakap sábados. Chishunilebli poyenam to lesquikibri chiku. Chanika kwa. Shquiki bankil kip chiruk arwak. Sali halambuchimil ati narah nasche yokochish lokoninkil ru. Nakakakwiki chiruli Dios naraknastinak yo cochis lokoninkilro. Hoganak sali agcho sha sali agru chichoj li tishchop de sili Dios kwan hun kutan renakta lokonimankru sali hilobal kutan sábado. Chidishinin kauslanak maka kauslak. Shbanak lihu Apocalipsis capítulo 22 versículo 14 nashultikah kehain li ag ruchichoj li agcho sha li tishchop de sili Dios. Nashchekeli versículo 14. Ushakreeb lininke spuch liraeb chihokan. Te ruk chitzakon krikiniche nak eoktuam. Ut te ok saeb lirokebali tenamit. Atinarokil. Angel runak la o tentota kakeligach oljishpa ankiri santil chagrabli Dios. Banak nastichu kain ushakreeb lininke spuch liraeb chihokan. Te ruk chitzakon krikiniche nak eoktuam. Ut te oksa ebliro ke bahal li tenamit. Nakakere tanak sa chishkundileb li chiab li akshen umehe. Li kakwa Dios kunelik naro shloki. Nakakere tanak li Dios kunelik o shlok imbilak. Ho lah tiop te sinel. Nakla o nakakanap ki. Chishbanun kili narahli Dios utnunko ilansa li hilobal sábado honak nascheli santilhu. Shbana kakutan kain shakaambil shban li Dios challenge sali shchop de sin challenge tok sali shchop de sin kili kishbanu re aruchichochay.
Honak nashcheque lihu Apocalipsis 4:11. Nashakap kechi hokain. Hakulub at kakwa at ka Dios, shkulbala animal la lokal, lilokoning utla kwankilal. Shbanakla at chananasche, kat yoptesin krechi hunil. Rikin la kwa home, ket yoptesik ut kwankep, chikanakwan. Kaunak nakashokli sábado, juri rahom rebain, hanakl. Aran nakaning eiru lah yoptesinel, aran likutan nakakoksire shning enkil rulah kolonel, haan shkutani ka Dios. Renakla oto ilang kakwijiskat, utkekeretal nak kuidah mak arahaan, maka ora kakwilao. Hokambi atin raro kil. Likutan sábado, haan likutan re lika Dios. Honak nashkeli kabokbali hu Isaías capítulo 58, versículos 13, nashchekechi hokain. Chirish chanrah nakla adutlain, tento nakkoshlo ili hilobal kutan sábado. Nashchekeli versículo 13. Chakwoshlo ili kutan sábado utmatiakok salinsantil kutan. Chachere li kutan haan sail kutan. Harusu takshak aba ili hilobal kutan sábado jojun sail hilobal kutan. Kitok mahinin katikip cherbay sailali hilobal kutan kain ke bilabok bal. Chinachok salimolam adventista del séptimo día renaktatya la kayakwi. Utak eretal hualsa ilang sal hilobal kutan sábado. Nashchekuchikli hu Isaías capítulo 58 versículo 13. Chachere li kutan haan sail kutan. Loklah kutan chakatre linsantil kutan chanikakwa. Matyokoch ilang, matyokoch lo uninkeli Dios el hilobal kutan sábado. Aro yokorikin. Chakwosh loki utmachik chik barak. Partnan koshik sal hilobal kutan sábado. Matkiakok sali sábado. Kachin kutlok okatinaro kil inka uswan kil sal hilobal kutan. Chimokotaba anulin kakwa hajunesakwi. Anu manira hom di Dios. Atinaro kil lihu Isaías chochish que vale kabokwal shrek ankin sailal li hilobal kutan hain. Honak nashche lihu Marcos capítulo 2 versículo 28. Nakli sábado Juan lah echalre. Udlah echalre hali Jesús. Nashche chihokain. Hokanak likahol ber kwansh kwankilah kwi sashpen li sábado. Juan hun li poyenam, Juan hun li choshail kwankilal, Juan hun li kadios, li kwash kwankil sashpen li sábado. Hokanak mahi sashbil chimoko kanabambira chi ishber li hilobal kutan sábado hain. Hokan tsakal. Nakmokotruk tanak kahal li kutan shakabambil. Shbanak lihu. Éxodo capítulo 20 versículo 10 nashultikake aut naktento takashokli sábado. Nashcheke chihokain. Aban lishkukutan haan hilobal kutan sashkabali kakwala a Dios ma hulik angel truk tabanu. La at la kola la rabin di queen udli islininke angelak chaku. La que tongo chumko la abtenamit li kwanke sa etyang. Nashkeli kabokwanak maahun li angel tento takabanu sa hilobal kutankan. Abanan, honak nasholob li ak shakrab li Nuevo Testamento, barkwan li kutan li nachal chirish li sábado. Atin raro kil, honak nasheli hu Mateo, capítulo 28, versículo 1, nasholob chiku li kutan li nachal chirish li hilobal kutan sábado. Honak nasheli hu Mateo 28:1. Nashche, nak akshnumek li sábado chan, ikekre lishben kutan chan, relishaman, kere tal, ikekre nashche anakyochi eklaok, ulakre lishben kutan relishaman. Lish Maria Magdala ut lish Maria hunchik lishkoe, chiritbal limuebal. Kere tal nakashben kutan kilishaman lish Maria. Que kweb chirit bali kakwa Jesucristo. Abran nakanaw naksashbesh kuten kili shaman li Jesus kwakli sashtianke li kamenak. Hokanak nakwataw she balakwe linaleba inch que bare tal sa lihu Mateo 28 naknasheke naklishben kutan reli shaman mukotruk nakakatye naklishben ha alikuk. Kung sud nakakatye nakliben kutan ha alikuk kutan reli shaman inka. Liben kutan reli shaman ha ali Domingo.
Jonak nasili hu Mateo capítulo 28. Mukotruk tanak kachenak li domingo ali kukutan relishaman inka. Mukunahalata li kalendario. Angel runak ok chikuk barco ali kukutan haan li sábado. Udishben kutan relishaman haan li domingo. Usbi atinaro kilarin yokochi ulax ashraki kilitzoloka inch kekecha kretal chanrunak lishbene bajpabanel que shokli hilobal kutan sábado. Nakikeretal li apóstol Pablo, nakikeretal la Bernabé, nakikeretal hebli discípulos ilang sa sábado. Heblishbene bajpabanel chalbal sa ilali sábado. Hokan kahkwi Skikeretal charunak li iglesia rebli rosohikebli kutan liralal skahol rebli rosohikebli kutan kabaimbil la iglesia remanente. Deskelis cholas kuichi shokbal hilobal kutan sábado, shmanakahun retalilis tenamiti Dios sa ebliros ohikebli kutan. Hokan kahkuili hu Isaías utlihu Apocalipsis utbesichi kunak sali ak chosha utsali ak ruchichor ditishchoptesili Dios diskeke li sábado. Atinraro kil likuk kutan hanik sábado utlishben kutan haali domingo hoyoko chakchis tsilbalrish. Chan rune kakerektal sa latuam li esilal hain. Na chula chak saliratin ni Dios usas choli Dios kuan chokaan. Karu ling nang katsol chalenchak sa laka chinal toh anak kwan. Kwan sutnak naka esa le kamu sa le kakaush tsap alkip sa hun chinale. Arin shinjo la utarin tinkam. Atindaro kil salika ushe hain mak akik salipapal. Shbanak mo kunaraktas che banak yashpanak aran sa tiola aanrak listi kalilipapal. Inka atindaro kil lishhatyalilipapal haan li Cristo Jesús lishhatyalilipapal haan li ratini Dios lisantilhu stilpal rish chishhuni lichabil esilal kuankarin. Hoganak arin toch chi ubeh. Toch sali ak chosha utliak ruchichor unelikta shokman lihilobal kutan sábado. Ak shkekecha kretal charun nakebla judío que era rachmush bal ruli sábado uchke bal rajuni iqwal kaur khashben abanani Cristo Jesús kichachi su esinkil li rajom li sábado. Juli matan cho akwe, juli matan cho akwe renak katawri birkini ga Dios kai shkak al honal relikutan. Atinaro kil Okbilat si ilang sa lihilobal kutan sábado. Shkulbali los obtesión de Dios di shokshok akwe sa likutan kay. Huganak parang katauman sa latepal, sa lakalebal, parti yokachi koch beninkil, bali yokachi kapinkil, bali yokachi kilbal, rekelabokbal. Siko alhunak limolama adventista del séptimo día, renak truk, takwe sa ilal ilang sa hunak likutan sábado, uskebal retal, la bokom, dinashkeli Dios, sali chabil esilal hari. Huganak limantioshia kwenak shat kotsokikin, ingela bokwal shulub la kulbal hun kamokuchik utakachaqrabi qibriki hun tihok. At Dios nakamanteoshia kwenak chiruli hun kamokain skekeretal li chabil esilal inachal salisantil hu chirish la loklah kutan. Honak ishbene blah pavanel at Dios hunelik ti kepchaklichol chirish la santil chagrab utkeshkelish chilang sal hilobal kutan sábado nakataunak nankanaw nakebla kolala ka hol rebli rosohikebli kutan hokana kebahkwi tika keblish chochaku uchok chishok bala santil chakra kwan keblish pa bali Jesus rikin uthokan kahkwi chilang sal hilobal kutan sábado matohota shik nakingachechi qesali ak chosha utsali ak ruchi george hokyal ket qadios dina chah kochiku ilang sala hilobal kutan eta shakli honalat qadios ali qakwanhik renato ilang sali sábado. Chuakos optesiqat qadios rikincha bil au sheikh rest ilbal rish ushtiki bangirsk ali qatyok sali loqlaq chagrabain renato ilang honak nakakotawat qadios. Ingata shaq qataqejas chiom queen ingata shaq qataqejas chiom aquabeh qakata shaqli qatyok sala santil chagra. Os obtesible qakomone eblin kabin qesa li puktesi balatina in qadios uthokele bahkwili yokechi och benin qesa li hun qablahtiol esilal yokechi ilo qadios la cos obtesium zbene uthokan kahkwi at qadios ma kanabe hun kamkakshunes bandio shakwerikini chabile silalain sashkabala kolali Jesus nankot y hoko kan tashaq amen.
O cambia tinar o kil amigos kotoka kuikin la kwamiu a Herberteni junerik nikela bokbal chirabenkishka sutil y chabile silala in seliajak Angel salipukte sibalatin Unión Radio 94.7 FM Rahlal sábado sakwakip jonal to salikuku jonal reliku utkanga kui nikela bokbal chakulani qetali salika Facebook tuatau ho Adventistas erchi utokanga kui narun kwasik ho La Buena 94.7 FM to sahunchik jonal Dios yo soptesin hakwe Liyal reanakwan aran kichashos elinim la shulsa shbeli ishk utko ochis yalbash metz eurik ine biralals kaholi ishk dijo kyalchike kanak aneb dinike papanre dischakrab di Dios utneke eskulasa eschol discholo paom de Jesús. Apocalipsis 12:17. Apocalipsis 12:17.